dam chiang ha mo khong hi kul la juk ogot kul la khat thong pau thar ngai ti ding in kanin som tham ha mai ngon chabor si lai lu ron se ma kwa kan dir bun chu ral zambe Chin magwiram ri kadaw na ka SSPC oral kapsin in siyam nam tam ngai an lak sapgong magwi PDF ni an than chiram thang leile magwiram ri I a ummi magwiram than so peng chunga pezul in ralam sialmi SSPC oral kapol le twal chungshan tlai putna kar a kadaw na aswa nu in siyam nam tam ngai an lak kho sapgong Magwiram than PDF ni nizan agot nikul a phoning te in an than so peng chung a pezul in ralam sialmi SSPC ral ka pol le NUG tawza shwainak tang I a ummi PDF tang ti punha kar a kadaw nak achuak I PDF tang ti punha ni munhma thiang falna kan to liaw a SSPC ral ka pol sin in MA1 zun nga MA2 zone khat, MA3 zone ni, RPG7 zone khat, Somruk Shyamngan zone khat, G3 kwan fang zale pakwa le, 5.56 kwan fang zale somthum kwa kalak chap, SSPC oral kap ni ralam an sialnak mun I a ummi tol chung mi tha le, an in lau pol kam ven him kho tha nak ha, so peng chung a ral chati in ral kantuk nak chan asaw ngai chang, so peng chung kadaw naka hin sham in SSPC oral kapa lu taratong mi nanital visual I nan chung khar ha he iton kho nan du a chun daw thlan nak sham tlai phunha sin a rak I apu nani abdulawa chun miza piral kaput in nan thi khau tia magwiram than PDF ni an lang der NUG chawza shwainak tang I a ummi PDF le pa ka pha tang ti phunha ni Raram hunki pa kadaw na pezul in ankal pi choma I miza pi zong ni malesi kho nak lam chiao in bom chan na ding in nol nak song antwa chi SSPC ral ka tha zang athong leng ni yongmar ram so peng le chingram thlang lai min dat complete peng chung a alwan chia meni lai rung ni thok khal ra lam an sial I daw thlan nak sham tai phunha ni an kham ha cha a Rezul in kadaw nak achuak tia thai si. Chiram thang lay kadaw naka chimbrada huchung tal CPA ral ka pakhat anun nak aliam than. Chiram thang lay a pezul in kadaw nak afak I. Chimbrada huchung tal Chim People Union Chim People Army CPU CPA ral kap Salaiman thang ni ogot yung hay kuwa kadaw naka Ramne mi punsa a anun na apekong circle panhi mizapi ushretu puni anthamni in thai si circle panhi mizapi ushretu puni chun Ramne mi punsa a ngay chunun na apetu ral kap salai man thang chu upat na ampet I chinni punni luat na kan hu khonak ding sa ti in rachati il ralatuk cho malio a anun nak aliam hi asi tia lang der SSPC ral kap ni mindat kopi le complete kopi la ko than nak ha alwan chia me thachen chau thok khan thazang tam ngai in ralam an sel choma I chimbrada hu chung dal CPU CPA ni pezul in an kham choma na tia thai si company kar kadaw nak chan chunga hin ral boi chiu khatau in SSPC ral kap zaling in anthi chang I Thiam tor mi tlai mi le shyam nam lak mi song atam ngai chang ruang a biak nak lay in tol chung ni na nak in le siang in pol zong a SSPC ral kap ni chun du pau in shyam ngal le chung lay ka daw nak in tua I tol chung mi nun nak liam mi le thiam pa tor mi song anum pin a CPU CPA tang chi phu in nun nak liam mi le thiam pa tor mi an ve kong CPU CPA ni ogot ni khata anthan Trumpet Russell Kempa SSPC ral kap ni drone in bomban thak ni
nu pakhat ni hliam fak a tuar chingram thlang lei kaplet veng chung I a mi rachel khem a sham in nongei nak la tu SSPC ral kap ni tron in bom thak wang a sol nak nei lo tol chung ni nu pakhat ni liam ha fak lai in atual kong Complete Township Humanitarian Disaster Management Department ni Nizan Ogot Nikul a Anthan Ogot ni hlei nga za swimia lam paruk la chiu shonga khan Complete peng chung I a mi Russia do chung mi nga ani dor na khem a SSPC ral kap ni drone in bompan ni an thak ruang a Russia nga ani dor na khampan ni a rok I so na ngay lau som thum panga upa nu pakhat ni liamma fak ngai in atual tia Complete Township Humanitarian Disaster Management Department ni chun an langdal mi thachan cheu thok khan chiram thlang lai min dat le Complete peng chung a ralam sial mi SSPC ral ka pol le ko chung sham klai tang chi punha kar a ka dau na chuak I ko chung mi tam ngai chu a him na mun ko in ral sham na SSPC ral kap ni hin chung lai ka dau na le shaman ka dau na hol chung du pau in tua chi ruang a ko chung mi nun nak yam mi le liam ha tor mi an tom ti lo tia thai si Mizoram a kumhlai nga ngak chanu thatu pani an tlai kho chang na Mizoram ramkul lunglei pengkom molthom not khwa mi siangak chia nu laram din pui kumhlai nga athatu pa pani chu an tlai kho chang na kong lunglei palik ni nizan ogot nikul a an than laram din pui tha ton na kong he pe lai in thlai nak to tu pu na ni an lungshin mi na pau chu chaklat nak an to na I molthom not khwa mi dengming thanga kumkul le lal nei ke ma kumsom thum pali chu ni zan a tlai an si dengming thanga le lal nei ke ma hi voitam pi chaklat nak to an si I phone an man mi forensic evidence in chaklat nak pe zul in to an si nu ni zan ogot nikul a an pani in lunglei palik chaklat nak to tu phu na mai a an mani an tha kong an sual ani phuang tia lunglei palik ni an lang ter lainong tu dengming thanga le lal nei ke mani an sual ani phuan nu a nizan chun swimyalam pakhata khan tlai an si chang I judicial custody a kwachol an si laram din pui tha ton ning kong tu chu pezul in tlatlai nak to choma a si I don khan tu swal na ha lo declare in thong kan thanri lai lo chaklat nak le tlatlai na kan to di nu a declare in thong kan than te lai chu cha a palik ni chaklat nak le tlatlai na kan to mi chu thol chung mi ni ngakri ulo pumpak in dan tat na pwa le chol chang ri loading in kan in nol ko na tia lunglei palik ni chun an lang tar molthom not khwa mi siang hak chia nu laram din pui kum hai nga chu halwan chia ogot ni thungza na khan atlaw I ogot ni nga a molthom not khwa siang in government middle school pong a akong nam anak ma he aruak in hu asi tha ton na kong he pe tlai in palik ni chakhat nak le tlatlai nak an tua I zarhni leng arau nu ni zan ogot ni kul a thil swala tua tu pa pani chu atu bantuk in an tlai kho na hi asi tia kan thai July thachung ka dau na ka SSPC ral kap zathum leng an thi SSPC ral kap sikhan pasha ang la kho Halwan chia July thachung ka dau nak lo nga khan SSPC ral kap zathum leng an thi I ko chung sham tlai pukom ni SSPC ral kap sikhan pasha an la kho kong NUG chawza runben nak vunchi zung ni zan ogot nikul a an than July thachung ka dau na ka khan SSPC ral kap le an kut tang sham tlai pu an bi lak fon ni nu zathum he nga an thi I minu zali somsawi pathum ni hliam man tuar chupin a July thachung lo nga khan
SSPCRL kap sakhan voi hei ru ka CE tu chung a sakhan pasha chu to chung sham tai phakom ni la ko sakhan la ka do na ka chun SSPCRL ka boi thi mi yam tor mi le tlai mi ti in an di lak fon minung pul lak bua an si tia NUG chawza vun ben na vun chi zung ni chun an lak der Voisa ni musi khupi a ren trending in akalpi mi ha siangak chia nu pathum pe tlai kho an siti lau chungkhang ha lul thei in an Sharam ko sak lai ko khai khupi number pakhat sang number paruk sang le number pasari sang a kusami siangak chia nu pathum chu Voisa ni musi khupi a ren trending in akalpi ha I Petlai kho an si lo ruak a zoran tong ko lai ti in an chung khar na lungre thai ngai in an kong sharam kul thawzam nak ni nizan a an than kum hai nga shong long asimi ha siam hak chia nu pathum chu muse khupi a rian tron ding in kwesa ni anwan chia ogod ni hai khazana khan akal pi na I an pathum in an chung khar thai lo in athi te in an kal tia thai si atlaw mi ngachinu pakhat I hring tu nu ni chun an di lak hi siamin kai leo mi an si I kum hai nga shong long an sirri an tlauzana hin ka fanu chu a hoila pahni ni an rak au I an rak leng I asalai ti in kan rua arak selau athi te in thalaong in an rak chuak I an kal hi asi kan fale arak autu nu zong an kal na kun kan hal kau na in zeipan achim lau kan fale chu phone kan chan ha na in a ho man ni an tlai lau kan pe tlai khau na lau an de man na I zoran tong I asikau lai ti in kan ruwa chungkhar na chu lungre thai ngai in kan tia achim kan fale hi moto nak mi in an rak lak na Hakchian si cha a NRC mapungti zong an ngay lau arak la tu nu zong phone ka chuan I asham khok a chun mong la lei a an ti in akan de han I an na kun tak pat akan chim du lau chu du a kan hathai I mu se lei a an kal ti in kan thai chun kan fanu arak la tu nu chu ka fanu hi rakla than kasi lau le an nak dor min rakachim katina in achim du hei lau iban tuk in kan falen ni an du kau zong a nu la pa ni kan du lau I kalpi kho nak nol a lau chu cha a kan fanu hi kan sin a rakha than lo judi heo ni tangka zong kan in pek tham kau lai tia atlaw mi hachinu pakhat I shing tu anu ni Shwepi me news agency a achim Vietnam tuan lai ti in kwesa pol ni an de han han ho a nu se lai I an kalpi mi fa nu me lau tampi anum sang I kwe tlai ko ti lau in tau mi an kom ti lau tia sharam ko thawzam nak ni an than ni in kai si Rakaya nawa poina kapwa simi nung pakhat atlai shrim tu pa pakhat an kai na in an tha chol Rakai ram ko nya u pen Kaupin kong kwa a nawa poi leo mi nu pakhat lai shrim atong I at lai shrim tu pa chu an tlai khona in an tha chol kong Rakai thawzam nak ni mezan a an than Kaupin kong kwa a nawa poi leo mi kumpul leng upa nu pakhat chu som thum leng upa ko zo min chun ni agod ni hai sari zan swimya lam pakwa shong a at lai shrim Kleshe matong minu hi naw poi leo mi si I naw poi na thakwa si Kleshe matong minu hi apasal hi a umti mi si I apasal ni atlaishim tu zomin chun chu an in a zua dimpi apasal chu luto hello in arit nu a atu bantu in atlaishim hi si zomin chun ni chun abeng I apo zong anan cha a tleshe matong mi nu chu atu hi sizung a thlobul choma asi apoi mi nauti cha a chun ro chan na patlom ngai tia tol chung mi cheu khat ni an shim adang tol chung mi cheu khat ni chun tleshe matong mi nu ni hin
Hoping kun khwa boisin a report zomin thun chu an tlaina in agot nil heriat nia khan hoping kun khwa a ummi fa in kan pu ko zetin da alwati mi ko tu chu declare in kan khal khori lo tia rakhan shambun western news an chimbe alwan chia junior zonga khan pauping kun khwa khosami kumling hachanu pakhat chu an khopong a ummi chia kan khwa mi mau hani leishe matim chuban tuk thiam in alwan chia april tha zonga khan pauping kun khwa mi kumling hachcha pakhat chu kumsomruk upa pa pakhat ni atleishem tu pa chu an tlai kho chang kauna in tantat na pek ding in bekhia na an to pek ri lo tia rakhain thozam nak ni an than ni in thai si Saling kopi ka daw na ka SSPC ral ka panga ang thi magwerang than saling kopi a ummi singkong chege to chu sham tlai pu ni drone in boman thak SSPC ral ka pli an kutang pyu so thi palik ti in an di lak fon minung pali an thi pin adang pathum ni hliam han tuar kong membu pengkong battalion pangani nizan an than Ogod nilhay kwa zalay swimya lam paruk shonga khan SSPC ral kapli an kut ang piuso ti palik fon ti in andi lak fon thaza pu shong ni umun an kwar nak sinchong chege to chung sham tai pu ni drone in somruk bumrung khat thak SSPC ral kap chungtal pali an thi tia thai si tuban tuk thiam in alwan chia ogod nilhay ruk Zinglei Thawngchimnak Korea zonga khan saling kopi aiding theory alami SSPC lau ka kutang ruso chi shui tu Howin at Rishui Moto chu saling kampya lampi chung ni fakfat Wat susyan kai puni chaknat mak to kantib na in azam cha kan ka Punril athi tia Mimbo pengkom battalion pangani chun ang lang tau chi KNLisin SSPC ral kapani siyam nam he anifon sham in SSPC ral kapa lutar tong kamaya zatum songa sari battalion kwatatong mi SSPC ral kapani chu an siyam nam he Karen National Liberation Army KNLA Brigade Pasari sin anifon kong Korean National Union KNU ni nizan an than kamaya zatumsonga sari battalion in SSPC ral kap zomyo that kumkule kumngale zomo kumkule kumli chu ogod ni henga khan methal zun ni kwan bom parjuk kwan fangzat ni le kwan kham angki zun ni he KNU phaan pengkom Brigade Pasari sin anifon KNLA Brigade Pasari ni tangkasing siya veve laksong an tia KNU ni ang langtar arwang punpulong sham in SSPC ral kapa lutar tong ni hani nan mali nan umnak punchiyaw he anay bignak a ummi daw chan nak siyam tlai punha sin petlay nak tua ulo siyam nam chia in Mizapi sin ifon chang tia Karen National Union KNU ni for nak song tua chi SSPC ral kap chung tal haili chu Wat chung mi thuam isuk in Bangladesh ral kap sin ani up sham in no ngay nagla tu SSPC ral kap an kutang ramri hak tu BGP le palikti in andi lakfon minong heli chu Agad nilay riyata khan tuwa chumi tuwam anishuk siyam nam law in Bangladesh jam bandar bampengkom ali khadam ramri kumhimnak lami Bangladesh ramri haktu BGB sin ani akkong the time of Bangladesh ni nisan agad nipul anthan Bangladesh ramri haktu BGB battalion somwa sarisin apmi SSPC ral kap chutang heli hi Bangladesh ram chung Harakzan nak albuang pezul in saklat nak tua si
ubadi ningte in toral asikho na ka halika dam palik sakhan a kan abha tia Lieutenant Colonel Abdullah Al-Mahaldini achim Liam chia thonghi kulanga kum ministry zonga khan rakhai ram ko kadaw na lewa Bangladesh ram chung I azami SSP Stural Kap som thum li chu mi aw hai shui mi SSPC chawza ni Member National Airline MNA Banlong in Ambalak na kong Bangladesh Foreign Ministry ni Rakhan Central Africa ram suyen chona mun a leimin na kachuak I minu zakhat lel anthi atlaw mi antam Central Africa ram nitlak lai Cameroon ram ripong I suyen chona mun pakhat a rwalo pi in leimin na kachuak I minu zakhat lel anthi pin a atlaw mi zong antam ngai kong nizan ogod mikul a anthan mi in thai si Leimin na khi Mabua puti in melsonga shong angat na mun I a ummi Zamboe kwa a asi alwan chia ogod nil heriata khan leimin na kachua hi asi I Nizan ogod niko jingtiang a chanchuarian atwantu Jarvis Ganagorani nungnak lem mi ruak zakhat liang unglak po chang Sun atlaw mi le khurchung a ashang mi zong antam ngai I nungnak lem mi jazin hi akal khaw mi si tia nungay tu ni anshim atu bantuk in ti nungai mi leimin na kachuak mi hi zaitin da a thok ti tu chu diklir in halkho asiri lau I Nongay tu na ni pezul in tlatlay na kanto choma tia thai si ramin pa si mi Cameroon zong ni ramrilon in arading mi temha tor mi chu si ai lay in bom chat na pek na ding a tim chia kan se kau tia lang tarve lai luron se makwa kan dir bunchu ral zambe Nungmali post thazang akan pe I kan thongchim angai tu nandi lakchung a kanelom tukshusan hai Zinglei Thawngchimnak he kane tong than ha lai